Dobrodošli v nov video. Danes imamo en zelo poseben video in sicer danes bomo govorili o MrBeastu in sicer o tem, da je on tweetil, da bo naredil mogoče IPO za svoj company Feastables pa za ta Mr. Burger fast food. No, preden gremo v ta video, bi samo rekel, da če se še niste joinali v najin Discord server, kjer je poln finančnih ljudi, pogovarjamo se o kripto, delnice, vse pošiljamo analize, tako da link je in description. Pejte se joinat, pa pojmo kar direkt v ta video. Se pravi, MrBeast je tweetil, dajmo si prebrati. Maybe I should IPO Feastables and Beast Burger while they're relatively small so you guys can share in the growth. Feel pretty confident we can easily 100x the revenue we're doing, but I don't know if that make my life too stressful or not. Se pravi, v komentarjih je bilo ful veliko ljudi, ki so govorili, ja, mi bi investirali, ne glede na to, kakšen bo profitability. Imel si pa tudi ljudi, ki so v bistvu govorili, MrBeast ne biti spran zaradi tega, ker to bi bilo full stressful, pa ker ti narediš enkrat IPO, boš imel posod sam regulatorje in je res full nepotrebnih stvari. Bili so zelo mixed reviews od publike, ampak gremo naprej. Tukaj je še en tweet iz poletja, ki je MrBeast hotel po moje na sebe vršiti full neko dobro luč in je sicer tweetu Beast Burgers has shared over $100 million in revenue with restaurants across America. They keep most of the revenue from our orders they fill us. Zdaj, jaz bi vam rad sam razložil najprej, zakaj ta restaurant biznis v resnici ni toliko profitable, kot recimo nek poprečen človek misel, ki vidi nek tak tweet. Recimo, da ste prodali $100 burgerjev. Imate $100. No, v tem primeru bi recimo MrBeast, zato ker upravljate njegov brand, vzel $10, se pravi $10 gre k MrBeastu. Potem imate še pa vse expense, kakor so najemnina, sestavine, uslužbenci, oglaševanje, embalaža, vse te stvari. In vse to nekako, recimo, da približno ostane, vse to bi približno stalo $85 in recimo, da potem ostane tle 15, MrBeast vzame še 10 in temu, ki je pač vzel ta njegov franchise, ostane samo še $5. In to after tax je, rečemo za lažjo računico $3. Se pravi, vsak, ki bi franchisal MrBeast Burger, bi na $100 zaslužil $3. Se pravi, MrBeast bi zaslužil $10 na vsake $3, ki bi zaslužil ta, ki je v bistvu kupil njegov franchise. Tako da, če gremo zdaj nazaj, ta tweet je v bistvu predstavil to vse ful taki napačni, nerealni luči, ker v bistvu od teh 100 milijonov in revenue so v bistvu te ljudje, te company, ki so imeli te restauracije, ki so prodajali Beast Burgerje, zaslužili samo 3 milijone, MrBeast pa okoli 10 milijonov. In v bistvu, če bi MrBeast IPO, to je v bistvu, da bi on IPO nek McDonald's type business model. In mislim, da mi vsi vemo, da restaurant business ni toliko profitable. Zdaj si bomo pogledali še na dveh realnih primerih, kaj je v bistvu razlika med restaurant businessom, ki se ne franchise, pa med restaurant businessom, ki se franchise. Se pravi, tukaj imamo Chipotle, ki niso franchise business in v bistvu lahko pogledamo njihov revenue, net income, bla, 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 bla. Če pogledamo net margin, net profit margins so 11%. In oni v bistvu nimajo franchise-ov, in imajo 11% net profit margin. Če pa pogledamo McDonald's, ki pa je franchisable restaurant, imajo pa net profit margin se kar 33%. To je 3-krat več kot nek company, ki ne franchise. In jaz mislim, da je MrBeast onto something zaradi tega, ker on samo prodaja svoj brand, ne hrane. In hrano mora v bistvu delati drugi, ne on. On se s tem ne rabi sploh ukvarjati. To je tudi razlog, zakaj je toliko različnih reviewjev za te njegove burgerje. Eni pravijo, da je ful dobro, eni pravijo, da je ful slabo, ker na različnih krajih delajo te burgerje čist drugače, ker v bistvu je neka restauracija, ki vzame ta brand, da ga lahko franchise, oni delajo te burgerje pač po svoje. Imajo recept, ampak vsak naredi jih drugače, zato so tudi toliko različni reviewji. In ja, to je zelo profitable business model, tako da MrBeast je onto something. Zdaj bi vam pa rad sam še pokazal, ki je bil nek artikel in basically MrBeast Burger Chain je v letu 2021 generatil 3 milijone v profitu, pač MrBeastov take je bil 3 milijone in to je 4% od vseh salov, kar je ful dobro.
Zdaj jaz mislim, da franchise nisem 4%, ampak okoli 10%, ampak MrBeast dobi 4%, ostalih 6% verjetno dobijo še kakšni drugi neki uslužbenci, ki delajo za njega, ne vem, ampak to je v bistvu ful dobro. Tako da ja, meni se zdi, da je MrBeast kar fresh, tako meni se zdi, da je on to something. Zdaj pa me zanima, kaj vi mislite, a se mu splača to ali ne, ker je še zmeraj ful enih stvari, ki pridejo s tem, ki ti narediš IPO. Tako da jaz mislim, da MrBeast itak se veča in veča, tako da jaz mislim, da bo ne glede na to, kaj bo on naredil, še zmeraj zaslužil ful veliko denarja, tako da ja. To za ta video, upam, da ste uživali, like, subscribe, res joinite se v Discord, pa peace out.